Igalelo lethu ilokuthi singomama siqoqane, sixoxe sihlangane, kube khona abasizayo ukuze sibe nenqubekela phambili, ukuze siphephe njengabantu besifazane. Ngosuku namhlanje kusho ukuthi kuqhudelana amaqembu la endaweni yasesilonjana ekhaya kuthiwa kusenkanini khona ibizo umfoka Sibiya isimbiza ngokuthi usonqunta uzwelibanzi weredi uyoyibizile insizwa ngoba ihlangene ngosuku namhlanje ebengaqala ukuyibiza ngosuku namhlanje cishe lo nyaka sekungowesithathu ukuthi njalo mhla ka-27 siyahlangana lapha. Siyakubonga kakhulu ke lokho asenzele khona ukuthi ingazuthi uNkulunkulu ngamupha amandla nana nipha amandla ukuthi njalo sikwazi ukuthi sibe khona kungandi amaphara kodwa kwande ubuhle omjengalobo njengoba ubona nje nabantu bengaka la enkaneni ngosuku namhlanje. Ushuthayo noshuthayo yashuthwa la. Uzobuya Bana yithi yabona wena delela uthembogo uzobuya intuthuko nanokuqhubekela phambili nanokwenza nje ukuthi sikhumbule ukuthi lolu suku usuku esasikade siphindezelekile kodwa lolu suku esakhululeka ngalo kodwa mase lisetshenzwa kanje noma eseliphendula uSibiya balenza laba usuku olunje ayi angazi kusho likhulu kakhulu. Nje yazi mangabe sihlangene siwomama senzela ukuthi siqoqane endaweni singabe uvanzi. Masihleli ndawonye kunokuthi masindawonye sikwazi ukuthi sikhulumisane nomunye eqhamuke nephuzu lakhe sizokwazi ukuqoqana nje ndawonye yabo.
Ukugida baba kusho ukuthi njengoba nje sihlala emakhaya siyakha isigodi sakha izingane ukuthi zihlukane nobugebengu nezidakamizwa siyayiqoqa ukuthi zigqoke imvunulo njengathi zibe zihle njengoba sibahle nje. Ya thina ke singabamathambo iqembu lethu abafuzi begazi ne. So asinaso isikhathi eside kakhulu engomeni le igroup engencane esiqedwe ukuhlanganisa khona manje ngekudala. Why because samuthi baqoqa abantwana lapha nalapha ukuthi into leyibhedayo njalo njalo bangagcine bengene into engazizo baqoqe bakwazi ukwenza kungakhala abazali ngagcine sekumosheka umphakathi. Yilo kubalekile ngale ngoma yabafuzi begazi.